Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Pa okačio svoju uniformu negde blizu ili u podrumu? Da se predamo! Nećemo da se predamo! Ovo je srpska zemlja! Uniforma je oprana i stoji spremna uvijek. Pa tad je bilo primjerje kad smo se mi upoznali. Aha. Mi smo došli da zaustavimo muslimanski napad. Što se tiče tih ratnih zločina i šta ja znam da moj suprug ne stoji iza toga. Jednostavno, on je izgradio mene kao ženu, kao ličnost. Ko je izvršio prvi taj napad, odnosno... Ko je prekršio primjerje? Je to bila ljubav na prvi pogled ili... Apsolutno. '90. godine Balkan gori i granice se ruše, a televizije traže nove junake. U isto vrijeme kada svijet gleda razrušeno Sarajevo i Vukovar, u Srbiji nastaje mit o narodnom heroju Željku Ražnatoviću Arkanu i njegovoj budućoj ženi, folk zvijezdi Svetlani Ceci. Ja sam bio vođa navijača Crvene zvezde i zna se kad je politička situacija u Jugoslaviji krenula naopako, kad su te ustaške fašističke pobjede nastupile u Republici Hrvatskoj, baš tad smo se zadesili s onom čuvenom utakmicom Dinamo Crvena zvezda na stadionu u Maksimiru, kad je bio onaj konflikt, kad je 30.000 ljudi vikalo Srbe na vrbe, poklaćemo Srbe. Tada sam shvatio da će doći do rata. Tada sam znao da će biti rata i tada smo se organizovali, tada sam organizovao vođa navijača i Crvene zvezde i Partizana i stvorili smo jednu organizaciju, vojnu organizaciju, Srpsku dobrovoljačku gardu, koja je odmah potom nastupila kao zaštita srpskom narodu u Ukrajini. Znači, čuvali smo one balvane čuvene, čuvali smo manastir Krku. To je bio početak. Arkan, bivši pljačkaš banaka po Evropi, čovjek iz Interpolove potjernice, odjednom postaje patriota i zaštitnik Srba. Njegova srpska dobrovoljačka garda, poznata kao Tigrovi, učestvovala je u napadima na Bijeljinu, Zvornik, Višegrad, Sanski most. Na snimcima s početka agresije na Bosnu i Hercegovinu vidi se Arkan s oružjem, dok iza njega prolaze kolone prognanih civila. I sve to prati kamere državne televizije, koja ga prikazuje kao viteza, dok istovremeno u pozadini nestaju čitavi gradovi. Može se desiti da jedan heroj i srpski obilić ode kod pizda ovdje i sede kod škole i boli ga kurac za položaj. Jel jasno? Tu nema da padne moral. Umoran sam 4 mjeseca. Šta je 4 mjeseca? Šta ko je rak potraje 14 godina? Kad ćemo onda? Da se predamo? Nećemo da se predamo. Ovo je srpska zemlja! U istom eteru, s druge strane, gotovo istog dana, emituje se Cecin novi hit. Pjesma Kukavica se vrti na državnim kanalima, dok se na drugim talasima prenose vijesti o ratu. Njena popularnost naglo raste upravo u trenutku kada Arkan postaje figura moći. Već 1993. godine njih dvoje su zajedno u javnosti, on s puškom, ona s mikrofonom. Estrada i uniforma spojile su se u jednu sliku, sliku moći. O zločinima vezanim za njegovo ime. Jako tragično, brinula sam strašno za njega, prvenstveno za sve te mlade ljude koji su iza njega i samo sam onako čekala da se vrate svi živi i zdravi, da se ovaj krvavi rat završi. A drugo, što se tiče tih ratnih zločina i šta ja znam da moj suprug ne stoji iza toga i njegova vojska. Njihova svadba 1995. godine bila je medijski spektakl koji se ne može odvojiti od rata. Dok je Sarajevo još bilo pod opsadom, RTS i Pink su prenosili ekskluzivne kadrove s vjenčanja u crkvi na Dedinju. Među gostima politički vrh Srbije, vojne uniforme, estradne ličnosti. U Bosni 1000 mrtvih, u Beogradu svadbeni šampanjac i Cecina haljina iz Pariza. To je bio trenutak kada je estrada postala dio državne propagande.
Ceca je ubrzo postala glavni ženski lik nacionalne ideologije. Njen glas se puštao vojnicima na ratištu, a njene pjesme su služile kao moralna potpora braniteljima srpstva. Čak su i plakati s njezinim likom stajali na zidovima vojnih komandi. U jednom intervjuu Arkan je rekao: "Ona je moj vojnik samo pjevačkim oružjem." To je bio jasan znak da propaganda nije više samo u rukama političara, već i pjevača. Proleće na moje rame pleće, Đurđeva gdele, Đurđeva gdele, svima Jako mlada sam se udala sa 20 godina, maltene. Onda sam odrastala u Željka. I sve ono što nisam znala, mnogo toga nisam znala, ja priznajem. Naučila sam od njega i jednostavno on je izgradio mene kao ženu, kao ličnost. Dok su druge zvijezde bježale od politike, istini za volju ne sve, Ceca je bila dio nje. Njena kuća u Ljutice Bogdana postala je mjesto okupljanja Arkanovih ljudi, pa čak i oružja. Kasnije, tokom operacije Sablja 2003. godine, policija je u njenom domu pronašla arsenal i optužila je za nezakonito posjedovanje oružja i finansijske malverzacije. Ipak nikada do kraja nije izgubila status srpske majke. Nakon Arkanovog ubistva u hotelu Intercontinental 2000. godine mit je samo ojačao. Ceca je preuzela sve, njegovu imovinu, javni utjecaj pa čak i političke veze. U jednom periodu bila je bliska tadašnjem režimu, pjevala je na mitinzima, bila simbol patriotske estrade. Dok su se drugi suočavali s prošlošću, ona je gradila karijeru na nostalgiji za njom. Danas, decenijama kasnije, Arkan i Ceca više nisu samo dvoje ljudi, već paradigma jedne epohe. Epohe u kojoj su mediji od kriminalaca pravili heroje, od pjevača simbole patriotizma, a od zločina zabavu. Njihova priča pokazuje kako se propaganda ne gradi oružjem, nego slikom, pjesmom i lažnim sjajem. I kako ponekad, umjesto da zaboravi, društvo od svojih najmračnijih poglavlja napravi mit. Ja sam putovao, a to su zle glasine od, prvo moram da kažem, naših neprijatelja koji šire, to je propaganda čista, isto je propaganda bila da sam poginuo. U Sarajevu čak su sahranili, bili rekli da je Biljana Plavšić bila na sahrani. I to je preneo i New York Times, i Washington Post, i CNN, i Sky News, sve svetske televizijske stanice i sve svetske novine su to prenele. Ja sam sačekao bio, baš nisam demantovao ništa, onda sam organizovao jednu preskonferenciju u Mažestiku u Beogradu. Bilo je 124 novinara, od toga 68 stranih novinara, preko 20 televizijskih ekipa. Ja sam tada rekao, propaganda protiv srpskog naroda i ova, dokaz je taj što sam ja živ, a vi ste svi objavili da sam ja poginuo. Mislim, to je najveći dokaz bio do tada bar, jer oni su pričali kako mi ubijamo, kako mi radimo svašta. Međutim, istina sam bio ja živ, a oni su objavili svi da sam poginuo.